umwana wanje ari hehe? Umwana wanje ari hehe? Uwuhe mwana? Kampagara iruhande rwa Nyirashara. Umwana wanje ari hehe? Umukazana wanje ari hehe? Ma uri tumaze no kumwibagirwa asotse muri iyi nzu. Ngo iyi Mana mugiye gusenga nibiyo nkorera. Ijambo ry'Imana rizokwereka wa mwana w'umukobwa niki gipfunya vyaye. Ndarifasha hasi. Hangane namwe mwembi. Mpamagarira umwana agaruke vuba. Maze po abana bite ko ndabona hatangiye kwirabura cyane kubera abana cyangwa sikomora ariko nta kindi akagomba kujyamo ariko ko wahindutse kabisa nzahita mba umusudani se buriya ni abahungu cyangwa ni abakobwa? ntabyo nzi n'Imana ibizi umukecuru aho azabimenyera noneho ni hatari azagira ute azishima kweli ushobora no kutabakunda shangewe rero stress zimiriye nabi akazi kabaye ikibazo akazi sinzi pe sinzi nimba hari uwamagiye rwose n'ubu nturabona akazi ama ofisi yose ndi kugeraho wapi nashakishije sinzi kabisa waba ninka bamenye ko watashe ko barasimbuka urabona ko bose baceceka se no gusuzugura nyina ni nyina se ahubwo cyangwa ni se cyane rwatinye arabizi ko stress ari zose sinzi ikintu nza gukora pe birumvikana biragoye urebe ko ufite umugore utwite ukabura akazi hatari kweli ubuzima bwose bugomba kubwakira ariko tutapambana tu hari ikintu wariye se? ntabwo nari ariko nta nzara mfite wavuga gute ko udafite inzara kandi utwite? ntayo mfite uyu munsi ndumva nta apeti mfite kabisa reka nikoze hano ku muhanda ndebe ko hari ako nabigenza ndaje sintinda okay oya ntabwo ntinda humura ese ko imitima imanye ibiri ubu ndabikirane amubwira ko gusika ndateseka nabaye imbohe y'urukundo rwawe hano kandi ntanakimwe nakora ubu wanjye gusa umucapfa kumbi iruhande buri munsi baby ngwino tujyane away natanga ibyo mfite byose amutsindire nanarwane Uri rero mu gihe nkirimo nshaka akazi reka ngusigirire umugati ntekereza ko biragufasha kandi wenda biragera nimugoroba Imana hari icyo yatanze ndakeka ko ningaruka hari icyo nza nacyo guteka kandi ukomeze wiyiteho unywa amazi menshi buri munsi baby ngwino tujyane away
amafaranga yo guteka bino yakuye he? Nakoze muri twa dufaranga rero wampaye two kugura umwana imyenda. Sheri, Ese ubu wajya gushaka akazi utariye? wese wariye basi? Njye nakubwiye ko ntameze neza mu nda, ariko ndaza kurya mu kanya nisigiye. Hapi ntukazajya umpangayikira. Ubundi mba ndi buzenguruke nkagaruka akazi ntako nakoze. Kubera ko wumva ko utakabona. Kandi Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Irya mwana, irya ubona kujya gushaka akazi uri umuntu yatanariye aba afite imyaka. Genda urye nurangiza ubone kugenda. Nakubwiye ko ntameze neza. Oya, gerageza no kuntera peti. Sugira ngo abo bana ntibaba bashonje koko. Kandi uzabyara utwana tw'utunyoni wowe mba nkubona. Kubera? Ese ibyo wigize n'ibyiki? Wifatirana n'ibibazo turimo nawe ukiyongerera ibyawe byo kutarya. Hapi ndarya. Aho ndi bujye kumara uriya mugati. Ndaba nariye. natwa urida bavuga yuko urukundo ari rumwe rujya rushaka gusa namye n'amahitamo nisanze nkukunda rimwe na rimwe njya ngerageza kuyimanganya ngo ntazaseba n'abanyama tugendana uturukundo rwarakurenze so tell me ese bisabamo oya mbwira Karibu. Se mwana wa kwari wanze kunkingurira. Ma, ko wari waraheze? Kwari wanze kunkingura onya ko Ntabwo manje. nari nanze. Yambo dada. Yambo karibu. Ko waheze? Ma, wari waraheze kabisa. Ese uyu ninde mwana? Ma, ko si ukwigirisha. Ni? Ko si ukwigirisha. Ko ndabona ngiye kukumumenya. Ninde uyu nguyu? Ariko ma, nawe uza wirengagiza. Uko umutoni umwibagiwe mwanya ki? Ni nkaho mpaje nko kumume. Inde mwana? Tumuzi umugore wanje w'isezerano. Niki kikugaruye hano? To agahitira ku biryo. Masema, tuve gusenga. Ma, uvuye kwinjira ariko reba ukuntu. Ako mana ndumiwe. Niki kibaye kuri uyu mukecuru? Shiri. Umwana wanje ari hehe? Umwana wanje ari hehe? Uwuhe mwana? Kampagara iruhande rwa Nyirashara. Umwana wanje ari hehe? Umukazana wanje ari hehe? Ma, tumaze no kumwibagirwa asotse muri iyi nzu. Ngo Uriya yaragiye. Ko twajanye wagarukiye uyu gute? Uyu ga niwe nkunda. Ati? Uyu. Nakubwiye ko ari mba. Ukarisubiramo imbere yaje. Ma, ukunda. Ma, nimba ari ukiyabaza. Warajanye. Araheruka se. Yarasohotse mbese. Naramwirukanye. Unyirukanira umukazana uzanuye. Naramwirukanye ma, nari mbonye uwo nkunze, mbonye umutima Arishano riragwira. Iyi Mana mvuye gusenga nibiyo nkorera. Ijambo ry'Imana rizokwereka wa mwana w'umukobwa niki gipfunya byaye. Narifasha hasi. Mpangane namwe mwembi. Mpamagarira umwana agaruke vuba. Ma, umwana wiki? Nje simukeneye. Ndakubwiye ngo mpamagarira umwana agaruke. Simukeneye. Ese wasigaye byara naragiye kumpa numva bahamagara ngo umwana. Urinde uravuga ndi kuvuga. Urinde uravuga ndi kuvuga. Iyo ugiye ugaruwe niki? Dore hano amahuzu nari nsigaye ngurirwa buri munsi. Dore hano ibi warabisize. Umwaka wari waraduteye wonyine gusa. None uragarutse weteta mu buryo umukazana wanje bamwirukanye. Ibi bintu ndaje mbikurikirane. Urongera usubira ivuye. Ubundi minsi umaze mu gasozi wagombaga kugaruka nturi Nyagasozi.
sema kuvuye gusenga wakwinjiye n'amahoro koko ma seko nagiye gusenga Imana nshima Imana ko yampaye umukazana mwiza unezeza none se ko hawe usenga ngo ibibazo bishire ko ibisubizo yari yantekeye uriya guteka uriya hari n'ikintu yigeze antekera ese undi ko waje waratumbaganye ntabwo ari ugutumbagana wari ibijumba ntabwo ari ugutumbagana banza uburetse uba waretse nkakubwira n'amakuru mbere yo kuzira hejuru uramufite n'uwawe aratwite uyu nguyu afitiye amahasha afite aba ibipfu bisa n'abantu amfitiye amahasha uve kuri kariya ibipfu bisa n'abantu uvuze gute uri umugabo utera inda wewe iyi ni Nyagasozi azanye muri runo rugo uzikura umupagani yawe imyaka yose mwamaranye ngo aratwite ariko none ndumiwe aho ikuye ubabwire ko uzoba dusigira udusokere mu rugo nitugukeneye ayo magambo bavuga hejuru y'abuzukuru bawe bagiye kuvuka umugore wa mbere yagiye ntanda umugore wa kabiri agiye ntanda none kuri ati nguyu mama yazanye abana aho yabaga nta bagabo babayo ushatse kuvuga iki koko ntabwo agutwitiye iyi ninda niba ari n'inda y'abana cyangwa umwana bafite se nta mwana wawe uri muri iyi nda ye ubwo ushatse kuvuga iki ko nimba udashaka umugore nakuzaniye n'uyu nguyu nagende nshatse kukubwira ko nta bwenge ugira baragupfunyikira igihe cyose ukabaho uri igipfu none ugezeho ubupfu bwawe utangiye naje kuba unyereka wa mwana we ahubwo urambangamiye sheri ngo nutse kuryama muraje kuryama iyo yaryamaga nta buri bwahabaga sheri urambangamiye niyo mpamvu runo rutwe rwawe rutaba mu bwenge aho yabaga ntiyaryamaga karazana abana babiri aho kugira ngo ushime ngo nje ngo sinza yavuye kubahaha azabasubize uri umugome pe uri umugome cyane twigendere sheri genda unezezwe no kwitwa se w'abana batarabawe mujane ariko ndakubwiye ngo wa mwana we ta mahoro uzobona nutancira bugufi ngo unyubahe ntuteze kuzonezerwa binyoko ntuteze kuzonezerwa kurandeba kurandeba gute sheri tugende ariko kuzara umwana w'igitambame umwana utagira ijambo umwana utumvira nyina ariko aya maso mbabonesheje murasanga mu gitondo yabaye ayandi ndabafatira umwanzuro dore ko barenga ariko ishano ringuyeho urebe ngo agarure mwana mutone anyirukanira umwana wanje umukobwa wanje wambwiye ngo genda mu masengesho usagaruka usange nakwiteguye ubu yagombaga kuba yanyakiranye umutima mwiza w'ibyishimo naho yarantegesha ibiryo ndagira ngo bigaze ndagiye kandi kureba hari ahantu bari bambwiye nzaze kubaza nimba uyu munsi bandika abakozi basha kubw'amahirwe musigare munsengera wenda nshobora kubona akazi cyangwa se sinzi ariko hamwe n'Imana narabisengeye kandi nzi yuko ako kazi ngashoboye bityo rero uze kundebera umugore burinda n'inkuru sinzi ko afite n'iminsi irenga 2 cyangwa 3 atabyaye rero uze kumwita ariko kwavuze byinshi ako kazi kawe kukabona no kutakabona ntaco bimbwiye kubera ikima kandi arico kidutunze umugore ndumva nta gikomeye kirimo ariko ari hano mu nzu just no kumwitaho gusa atagira icabura cyangwa se sinzi hano bigoye hari ikibazo mama genda ureke kunsakuriza ariko mana sawa ngaho mugira umunsi mwiza sana sikigihe bitagira uburere wo mu munsi
waba amazi yo kunywa. Amaye ku mazi yo kunywa akabyara we. Uyuka yihe. Basi mfata ukuboko nje kuryama. Reka ngiye kuzana umukazana wanje. So wirengagiza ibyo wakoreye. Uzi uzirengagiza. Nawe wari uzi ko waba umubyeyi. Hamagara abo mwari muri kumwe iyo hirya wabaga canga unasubireyo. Ibipfu bisa n'abantu. Unyirukaniye umukazana nimara nanje gume nkurere. Iki ciza cawe sinzi. Nyakererewe ngiye kuzana umwana wanje. Basi mfata ukuboko nje kuryama. Ngiye kuzana umukazana wanje nakererewe. Ngiye kumureba. Mawe igiye kuzana